Siya boys born isikhathi. Yeah, sebangena ukuthi ngisabheka beauty. Oh my god. Beauty comes first. Yeah. Sesigundile. What are they saying? Basha abantu. What are they saying? See the cheb level, the can't level. Mina mankuka, mina nyobayela bomkhulu laba ba nice abashala amakhatha so. Hayi labo bomkhulu bama. Yeah. What are you saying bafethu ya? Sigundile lana. Khona iBrayam la bathi umsizwana bafethu. Inja yami yatholakala for ama house here. Ngithola ne manimfuna bafethu nali number lakhe bafethu. Sizwe. Uzinizombona manje uzovela. Manimfuna nimsheleni nokumshela. Sede. Ngiphinele wona ama number. Ashile di number ashile. Sizwe the barbarist. Thola ke intona yami. Papa Billy. For amakholizi. Ngiyabonga bafethu. Bacho, awu uchumile mfana. Uyimnandi mos now no. Ola. Putman. Na leke ngani. Izinja lezi. Nezwa mos clean school, manje school. Nazezinye ngayi. Abo X-Men Kapadia. Ezoshada. Sesiqedile bafethu. Ibusiness ayichubeke bafethu. Tango. Si on. Di into zingaki. A1. Also crazy. Yeah, bafethu now on. Si song. Ola. Asisho. Asiyenge bafethu. Good taste bud. Ubani umatute? Ubani one good taste bud umatute? Why nazo ke imihlolo uzani le ndoda itshele enye indoda ukuthi ine good taste bud. Uyakhona taste ama taste bud. You have a good taste bud And uyitshela indoda. Yabona nabafana basePitori. You must never. Tonaka. Yabona utlamele rotse ya change ya school. Manje school. Ayiyo Bathini? Hey, la madoda lawa yangimangaza la. Omunye athangazi taste what. Yangithola Yebo. Anaya ka kinna ko morao. Oya. Si one Augusto. Hola malume. Augusto. Re on. We are on. Amatutu yamisa mfise kadla ama salad from nini manje. Hayi. Di salad kayi original ning di salad wena. Yeah. Salad ile mfana wami. Neskun. Ne freshies. Utute sekaya visa. Izinja zami angazi seziphenduke ini manje idla amadanone ngayina lena. Siyaya. Lena idla amasalad. Nama chakalaka. Yiwo lawa amasalad. Siyalola daddy. Wena. Siyalola. Hayi manje sikhona yabo. Sesele medium namhlanje uthole enye. Lawa amanamba kaSizwe bafethu umsizwana. Yawashaya ama house collies. House collies. Nemhlabeni lapha yamfethu. Uzumatuta tsukana wa beyathaka. Kibetsa ha ntanaka. Nyaka ba itseng ba ufounele. You want a call? You want them to call you, bruh? Huh? You wanna receive a call? Nyaka banyana ba di cheesecake. Yeah, banyana ba sokodisa ka banyana. Ngakife to drop ka di 9 o tla ba tshola. Shapa enough. O tla ba tshola. Ka di 9. Ka di 9 plus camera ba type lunch. Fethu. Ke di lonje. Ke di huzeti. Ke di tshozi, ke di elle mapula mos.
ntwana mende mele so dlula lapha epizzeni ipizza ashebele ipizza shuthi yazi sekuyini ntwana sekuyipizza pizza ne-out straight ntwana yami zoyiceda ayikhona ngiyabanukela onyone laphayana ngey'nkathi ngeke yashebele ngeke manje singene sithi shower fast yashibirika emkhihleni kuse-Blue Valley Blue Hills ntwana yami bana banokubloma ngala so ingena isingoqo banokuloma kuphi ntwana yami kamodebonisi ade ngam kamo gare mo Hayi. oh you go Blue Hills awu ade kalzoldi soliphenduka hayi siyaphi no solana thina Solomon umzi nkosi yami yebo le number lena yomuntu ofuna ukugunda mawufuna ukugunda fonela leyo number uthi sizwe my friend sizwe my baba uzoza from Limek yeah ayi mara siyeshe ne yeshe ntwana makunarhata twana South Africa sizwe le baba bona ukudrive ngama-lenas ya sesiphelile-ke isikhathi sele baba amfana uthi long drive na ayithi hayi ejuketsela oh yeah wena wahafa wena wameisanya yey as chacharag want manje ugijimisa ama-security asesamaset manje hari gore isisi asichagang bala le window la gago wa utlwa le re etsang ai yena tshwanela fokotse speed ei hayi le flu le ya manje bafethu hayi le flu khohlwana hayi le flu le ya manje ayenye lena hari gore isisi re mo nakong ntate o bone nako re ke ma time management ife matute phone matute o na le phone ya brother time management ke mare mo ke fefo a ke metsi that's all ke sitcha o mesetsane a ke itse ke brother yeah ne on dropping 9 August nayi dates bafethu dala ngithi sifune emhlabeni manje itholakala emhlabeni nyeke be vele waninyana kuyayithiya Brian it's not an EP my brother it's a Albizi. Do you know the Albizi? The Spizellos. Yeah. Machaplan. What's in Cabo Chap? chapo mo chapeng What's in? Masibona simanzinti. Ewe! Nanamo! Skoko. I don't know, my man. athi wona ba Me, I don't smoke weed. asifuneli isikushula into zami bayazilutha Eh. Bafethu siyashatisana thina bakudropa mfethu ufuna ukuyophefoma emshadweni ufuna ukuyophefoma emshadweni sesizayo le ngoba yomshado akuhlanganeni khona la nabo bana abahlanganayo ayiphethanga ntwana mabasibopha ntwana bazosibhela la bafethu cani isibheleni bafethu asithathanga next indaba wena ntwana unokuthuka ntwana ende lokuthuka kwakho ntwana yami khona yikho lokhu kukufakela amahehehehe
Eke lokuthuka ntwana vele ungene ntwana ngicwala wena mina. Uzijutas. Mara Judas, Judas. Sa hona na deden thata. Ati this is my last year. It's my last year mfethu, next year mfethu eish. Ngiyohlala e-office yes. Ngiyohlala e-office. Ngibe senginikeza abanye abantwana nana manje. Nyeza lapho kuzoperforma lapho. Shata wena. Abona mangabe uzoshata ngalela ngiyangidropa ngalo ngiperforma mahala baba umshadweni wakho for free. Ejo. Kayi this is one nabathu mara. Basotseni batha awunamhlakasi. Awunamhlakasi brother. Batseni. Akere ka ujwetsa. Abetshe bokae batseni ngire ka And it's not like akabonanga ukuthi ngilive. Ubonini. Ilabantu abafonelana. Ilabantu abafonelana. Namanje ningizwe. Do you uzwa me? Can you uzwa me? We can't. About too short. Ish. Network manje. Sharp sound. Asamba sambini. Yebo. We can hear. Manje laba abanyezwa kuyenzakala. Man John, ile phone oyisebenzisayo indala. John, vula igate uyothenga ifone. Iteng le yona di se braka sawaro. Msekizi anwizi. We on. Eish kwethu. Eish. Abe kumnandi la kwethu before basixosha. Soft baba. Kwafika omunye umama bafethu ngicocela. Ayilo ya mama loyana. Eish abanye abomama mfana enhle why is it always abomama? Bayenza so. Ayilo ya mama loyana. Jealous baba lo mama lona mfethu. Shoot lo mama lona mfethu akahlali nokuhlala la lo mama. Uyangibamba? Hlala omunye wengamleshi la next door. Shy sound itototi lapha siyasebenza siyazama mashilo indlela ukuthi siyazama mfethu. Hawu lo mama every day complain mfethu. Mzuzu usejaridini lakho awukona sejaridini lakhe. It's your own charity. Isitsebetse. Angukupila. Phela umkani ukufonela wena mina. Nawa ama-outswing ayashela kuma-live. Newabona ama-outswing. Wayibaka. Afuna abantu. Wayibaka yo. Okay, sharp lo mama lona. Ayi lo mama loyana mfethu. La mama unginyanyisile lo ya mama loya mfethu. Yeah, we are making noise. Ayi lo mama lona lo mama uyaphethe ungafi mfethu. Hot man, ayisatholakala i-road accident fund. Uyabona ngijwayela kabi lentwana. Matute reka tsele no di rekile maobane brake. Kitsedi. O tsengeng. Ya dire e re bontla di ba. Are ye. Wa ijurgi ngenge. This one is a crook, this one my friend, don't worry, we know him. Ono Roma le matse. O nyaka Ah, one minute ufuna muhle nayo. ono level ya. Ono ukhalima kapili ori ye. Mami. Msafari fefa. Bathini bona? Nayi lanta naye. Uyabona lebe imele thina vele. Thina special, marela baba ma wheelchair. Kitla basolo, sawa.
Bye. Uthini wena ungazodlala ntwana yami nami ntwana yami lapha eNigeria bekumele siphose iborder lapha ya ntwana yami iline ibhaya ntwana kwafika enye itsotsi yathi you wanna pass fast ngathi yes le tsotsi yadonsi wheelchair engimangele nyasho ukuthi izopromise ugipa or uItu ku wheelchair Promise we iricam sithi here yo anami vele mangihlala lapha yavele nyazi position uyangithola position Ngifunda banzi. so for malini beki malini it's not more than 2 something. yeah yo umbolela mar kawuthetha brayaka what the position ka ti position vele ka basigole then ongiserifita tako pha Akhumbula nokuthi yinde kazi. I creamy takita or creamy what ne sweet yini konje yini sweet akusi sweet chili Ngifuna something meat izo. yeah something meat yeah ne creamy what uzoyibona le creamy what ilebe imhlophe phezulu akawuthetha yentwana ka sharp keep lo mmeda ko wheelchairing ela elore batho ba ko lining e ke batho ne ba le ko flighting ya ntshwara ba nong da ko flighting ela braka antse ke rasa da kshapa di up and down ntshwara so ba mpone batho ba nong ba makala and hape ke dutse ko first class ntshwara ba nong ha ke tswa ka da ke tlo emela bo mang bo gipa ka montle ntshwara ke emi da ka montle da ke mametse dipina vele sharp ke baile le di headset ntshwara koso bampona braka a re tsena ka buka ko ka mogage da ko airport da go tlhagella bra ile ya right dula yiko ko wheelchairing re tla fita fast le nna ka dula ha ke dula ntwana ka matute maybe re fitile batho ba bo mai 20 something bo ma 22 23 ha re fita o wa bi 24 ntatola umponi ne ke rasa ke ena nang khala ko planning umponi ra sesigole ya khona utsamaya Abraham ngena lapha ya hey what are you doing this boy is not what awuzoleze ngihamba nazo hey why are you harassing him Mama, why are you harassing him? Meantime, ngplomeka nje ntwana yami ngimamelanga next. Ngplomeka nje ngizidlela headset ngifuna ukudlula. Yeah, so let's have Ngisihole kabuhlungu. Why are you harassing him? Yeah. What are you doing? What are you doing? Vele bakhulume laba abanye abantu because bayabona ukuthi man letsotsi le wayisuke lisihole sabantu. Angibe nyadlula. Ngitshela masifika kule part lela amele basishele khona umvisaro la bathi sisuku bathi mele ngisuku keep too short naye uyabona ngiyadropa sa drop urighting ukipa ubethile da snap jo itubethile snap banong banyaka ya wheelchair ikobetha snap avele babari ya wheelchair isondele da akya sondele yes wheelchair so ngipusha vele ngathi intwana yami yavele wheelchair pheka mangifika la le camera lekushuthi njoba ngihleli wheelchair i-camera iphezulu but you can't even stand up my brother, you must stand up. Ngiyabona ukuthi eish kumele ngisukume no ngisukuma kanjani sanibonani. Hello. Sawubona mama. Sharp. Bathi ngisukume ke lapha yantwana ka sekithwane ke emele da ko wheelchairing ela
Antona ka ke tshwara hanyane ke ema so ba re you can remove it ai tona yaka ke nagana bja no more shit seri jumpile batho ba bakana no se ke tshwantse ke shift se right then antona go tshwetsa le ke shift se ka teng standing tinsa teng ya ke emella ha ke fetse shiftisa ka ema suon twana ka nka vele ke sona brayaka aba bona da batho ba ba da re ntwane yetsa tse ding abo jump bibelo abo jump ba bone horale akusegole mara uzothini Brian sengidlulile ngile fair bese kufeditse da kipa untile video letsatsi la teng awitsise mara ne on Kantwana ngithola isizwebethe sayizolo. Nye nine. Kodwa kusizolo. Sithi don't worry my darling. I remember your order. Sithi don't worry my darling I got you ngisha ngesinye isilungu ntwana yami sase Roman pizza. Yeah. Ngithola ne? Sase tepo ntwana. Yeah, mara kusikusele umsangaso lesasase Shangisa se Roman. and then uvana usetepo. Debonez. Let lo mfana lo semove usheshe wagijima. Speed sabola ya mfana ne? Sure. Khopolo ntshweu. Yeah, always remember that. How? Fetise ushapa di visa and things like that says dlulile lapha ya. Yeah. It's also dlulile boys, you can leave the wheelchair. You're double. Yeah, and give me my money. It's simple. Yeah, take bo bohle. Ring stempise nento zami, you guys are mad. Mawune chance ucela ugipa kusendele la video ye wheelchair. Awuzobona ntwana ukuthi hayi mambane bekuyisihole kaMampela. Ngishayina ama headset, angifuni kuzwa next lesihole sishaye headset. Ungeka. Ayilithi empela. Mina ngithi ubheke lana mfethu khona enye into ezophuma lapha yayigijima. Yena ntwana empela linjani? Hayi libi purple black grey. Black Ay, and gold. purple gold. Awubheka le nsimbi zakhona le ntambi baphiza khona zipurple bonhle amakhala. Mawungathi uyagcoka ungaligcokela ngebruke elinjani? Shay camouflage enye. Camouflage cabanga futhi wes i-camouflage phezulu kweteke eli gold black and purple and white ayisebenzi. Aspana boy. It doesn't. It works. It never does. Sa try o happy leads antate. Forced. Forced and chaka. Yeah, bafethu. Finish up okuyikho. Setropa nge9. Kanko. Iyothi mayibonana. Iyothi mayihlangana. Cha yemkhele fosu. Hayi abarasa bathini lapho bona. Yo. Belatsamaga. Oh, mdingo. Wayukayaka wayobulisa bebeka zothi ucela ubustarteleka. Bidadaba batekihlanya kabo by beauties. Isilungwini. By beauties. Lungist. Yeah. We go with umntana kalilweni. Yo, matude. Nakete kitsetsa mfana ka. Aish. Man. Ningakhulumi ngamantombazana. Nithini mina? Sikhuluma nge-nature. Ngithola. Kava ama-gents ascoutile, ama-gents ukuba i-gent